Big Boss semua. Pak Hajat boleh silakan Pak Hajat. Ladies and gentlemen. Oke, kalau kalian bos Robi Kanada. Bang Mandor. Monggo. Bang Mandor boleh Bang Mandor. Bos Robi. Ayo kalau goyang. Boleh mangga-mangga para bos semuanya. Gonta-ganti pasangan duduk berarti senok wadon lumayan pengen duwe wong lanang biasa bisa kengon tapi emang anak walon sing segi wis dialami sing duda pernah nyoba sing bujang akeh jalukan jadi pengen luruh kayang apa dapur sumur kasur bisa kasur bos Robi Kanada coba Pak Mandor Bang Mandor. Masya Allah pala goyang La 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 la. monggo Pak Mandor tambah lagi dong Pak Mandor Goyang sayang. Karo wong sugi Karo wong sugi. Selara hati yen senok oli ganti Wangi ganteng Uangnya ganteng. Murah gemoyo yen mes semunyu-unyu Pak Mandor coba lagi bos aduh iya Rani rindu rasa pengen ketemu Goda rindu pengen jagi mangkat bareng bang penghulu bahagia bebarengan coba Pak Mandor gonta ganti pasangan hidup berarti senok wadon lumayan pengen duwe wong lanang li asal bisa kelon tapi eman anak walon coba sing sugi wis dialami sing duda pernah nyoba sing bujang akeh jalukan jadi pengen luruh kayang apa dapur sumur kasur bisa kalau gua ati Kalau gua adi. anu biru sarwakeun Bos Mandor. iya Pak Mandor yang belum nambah Pak Mandor asik Pak Mandor palugu lagi palugu karo wong sugi Karo wong sugi. Selera hati kira senok oli ganti Wangi ganteng Uangnya ganteng. Murah gemoyo yen mes semunyu-unyu Bos Robika Bos Rob. aduh Pak Mandor Bang Mandor. Bulan rindu rasa pengen ketemu Goda rindu kepengen jagi mangkat bareng bang penghulu bahagia
wadon lumayan pengen duwe wong lanang di asal bisa elon tapi emang anak walon yang belum dong sing sugi wis dialami bapak sing duda lagi nyoba sing bujang akeh jalukan lagi pengen luruh kayak ngapa dapur sumur kasur bisa kalau gua nih Tarik lagi coy. keluarkan lagi dong keluarkan dong jangan kalah sama Palu Budia iya Pemandor ayo Pemandor Bos Robi Kanada Majesty Rawong Sugi Rawong Sugi. Senara bikin senok oli ganti wangi ganteng Wangi ganteng. murah gemoyong yen mesem onyo-onyo tarik lagi Pemandor Pamandor mana pamandor. idih yang punya wilayah di 3 boleh rasa pengen ketemu Udah rindu. pengen jadi angkat bareng mengpenghulu bahagia bebarengan lagi Palu Bu udah gonta ganti pasangan hidup diri arti senok wadon lumayan asal bisa elon tapi emang anak walon sing sugi wis dialami sing duda lagi proses sing bujang akeh jalukan lagi pengen luruh kayak ngapa dapur sumur kasur bisa terima kasih